Umhlonishwa ke wethu umhlonishwa Siswati uthi ke kubalekile ukuthi ke takhamuti nayo ke inkundla ibambise uhulumende ukuthi kuliwe nawo ke umkhuhlane we-COVID-19 kungako ke inkundla yelutse iboneke kufanele ukuthi iye khona ke esikoleni eZombodze iyawumikisa wona ke ema-mask kude ke abantu abesikole batakwati ukuthi baphephe noma ngabe ke sikumbe sesithathu semkhuhlane we-COVID-19 sihlasela ke lapha ke eveni lakangwane. Vete naku lokuncane lesithi nathi nasibuka siyinkundla ukuthi kulesikhathi lesikiso mhlawumbe ningakusebenzisa nani in anticipation of the third wave lekubonakala ngathi masinyane nje itawube ikhona sitowethula ke bantu besikolo ema-mask lang 880 sikwenda ke lokho sihamba kanye nebuchopho njengoba nibona sithi nje aside nathi sitobambisa isikolo mhlawumbe ke lesingakusho nje ukuthi sinikhuthaze ukuthi lesi sikhathi lesilikhuni sikhathi lesidinga ukuthi nithi dedicate nithole inside you imotivation. Umphathi isikole weZombodze National High School umnumzane Bhekizwane uthi de bayabonga kakhulu kusikole ukuthi inkundla eselutse iboneke kufanele ukuthi itobamukelisa wona ke lama face masks latasetshenziswa abantu abesikole nabo ke futhi ke bothishela. Siyabonga kakhulu. We want to assure you that these masks will be put into good use. So please don't think you are the only ones who benefited. There is also another box in the car for the teachers. Inkundla ke bese yabakhuthaza bona ke abantu abesikole ukuthi batiphathe kahle njengaloku namuhla abantu abesikole bebekade bagcina ke esikolweni bayawubuya ngemsombuluko. Endzabeni temsakato yeMaswati Channel, ngingeri Carlos ngaZombodze.